Dia orang Sarawak juga bang. Boleh ke? Yang. Stop. Boleh lah. Duduk sikit. Dia orang Sarawak juga. Ini? Hai, nama saya Nur Aina Azira. Saya berasal daripada Sarawak. Saya alumni diploma in accounting di KPTM Bangi, and now saya further study dalam BAF di KPTM Bangi. Okay, why saya sambung BAF? Sebab kita orang pernah diberitahu pasal BAF ni, kita orang pernah debrief, and BAF ni sangat menarik untuk saya. I don't know why, tapi sangat menarik, and student pun boleh pergi ke Ireland, and kita pun boleh dapat lecturer daripada luar. So benda tu buat saya sangat tertarik untuk further study dalam BAF ni lah. Apa yang saya minat dekat KPTM Bangi ni yang membuatkan saya decide untuk sambung degree dekat sini, firstly environment dia saya rasa best lah. Kawasan kampus pun macam tenang je, and then alhamdulillah masa saya diploma saya dapat semua lecturer yang baik-baik and sangat supportive, boleh tolong masa assignment and so on. So saya rasa tu one of the thing yang buat saya lagi semangat untuk further degree dekat sini, sebab saya tahu lecturer dekat sini baik-baik. Jomlah rami-rami join BAF dekat Jomlah rami-rami join BAF dekat KPTM Bangi.